کامپا قوشتەپە یەک ji کامپên penaberên Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê ye. Ku têde bêtir ji 7500 penaber jiyana xwe derbas dikin. û piştî pêla koçberiya duyem ber vî welatên Ewropa nêzîkî 1100 penaber ji kampa Quştepe û ji ber sedemên cor bi cor dîsa dan ser rêya penaberiyê. جبر معيشة زحمة وعامل في شغلي ويتنية درت شغل السباح الطايفاري بدا حزارة بازا حزارة تيرا تشكيناك جبر فيك خلق درت كافن دولتا ايد بدقارن سوري افتشتاي والله عزيزان اسطنبول ايش برقو ابوي تقريبا 4-5 مهم هاتن فيدا هاتن يعني وك هي يعني هاتن زيارة ديلن يعني نكون ددنما ونفورمي ددنما وحتى ام دركبن درن هوليري او فتقرنجي كزبا مراش دبي اف شقامه سرکیه یا کامپا قوشتەپە و دبێ شقامێدا پرانیە دکانان vekirîne û penaber li ser karê xwe berdewamin û ew dibêjin ku ew zarokê xwe nadin ser rêya mirinê. خودی انه ام ناچن ام اول شيء ام الفيدريم سر كاري خنا ام شغلي خدكن ما تكانش خر فكري ام خر شغلن كردستاني زيرو كردستان مر باشترش اوروبا ام ناخذنا هنا اوروبا اجبر خاطري ام هرنا اوروبا نمستعدم افيخم وزهرما اوروبا اجبر خاطري انه خوشيا خو زاركي خو فطسين مزاركي وقت زاركي مهم ما حياتهم هشري نشتشتگیره Rojane bi dehan ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê didin ser rêya penaberiyê û bi hezaran jî ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê bûne penaber. زاروكن خدي ولات وديروكن خندن مراجرين جاجوتن وسترانو هبوكن خندن مراجرين جاجوتن وسترانو هبوكن Di nava koça yekem û koça duyem qurbanên herî mezin welat û zarokin. Rojane bi dehan ji penaberên Rojavayê Kurdistanê ji vê kampê koça duyem dikin û berê xwe didin Ewropa. û di heman demê de jî bi dehan ji van penaberan li ser karê xwe ne û hêvî dikin got koça wan ber vî Rojavayê Kurdistanê vebe. Dilxwaz Behlewî, Rodaw, Kampa Quştepe.